Geçmişten günümüze unutulmayan mısralar 8. Arapçadan Türkçe ve Kürtçe tercüme Abdülaziz Hatip. İza zehebel itabu feleyse vuddun ve yebqal vuddu ma baqiyel itabu. Sitem olmayınca dostluk da bitmiş demektir. Dostlar arasında sitem durdukça dostluk da devam eder. Dema gazend ji hev nayêkirin dostînî jî namîne. Heta ku gazend heye dostîtî jî heye. وإذا كرهت فتى كرهت كلامه وإذا سمعت غناءه لم تطربي. Birinden hoşlanmadın mı sözleri de sana batar. Şarkı bile söylese neşelenmezsin. Dema tu jiyekî hes nekî گوتنên wî jî li te nexweş tên. Stranê jî bike tu pê şanabî. Men yudârî leîme fehuve kemen yesta'milu durre fî nuhûril kilâbî. Karaktersiz kimseye yaranmaya çalışan, köpeğin boynuna inciler dizmeye çalışan kimseye benzer. Kesê ku îltifatê biyê neqenc ra bike, حجوکی در رو مراریا دگردنا سیدا ریز بکه. إذا غدرت امرأ فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا يحصد به العنبا. Birini arkadan vurdun mu onun düşmanlığından da sakın. Diken ağacı diken, diken ağacı diken ondan üzüm toplayamaz. Demata hıyaneti bir ekero ker ادی جدجمنیوی امین نبا کسی درستری بچینه جتری ناجنه. إذا الفتى إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. Gerçek yiğit odur ki işte ben buyum desin. Yoksa yiğit babam şöyleydi böyleydi diye övünen kimse değildir. کسی مرخواست اوه کو بیجه اوه اس مرخواست نه اوه کو بیجه با و با پیر من وها بون. حق الأديب وإن لم يدنه نسب فرض على كل من أمثاله أدب. Eğitimcinin hakkı aralarında baba evlat ilişkisi bulunmasa da eğitim görenin üzerinde bir farzdır. Bekanina hakkı پروردگار لسر شاگرد بویسته دیگر کو نه نزیک ویجیبه. المعي يرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغيب. Zeki kimse işin henüz gizli olan sonucunu bile ilk bakışta görür. Kese zirek انجام کارا یه هج و شاریجی بنرین اول دبینا. يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قومه بنسيبي. Akıllı kimse halka arasında soylu bir aile mensup olmasa bile toplumun büyüğüdür. Kese aqilmend dinav xalk xweda ne ji malbatek bijare jibe sergewreya. وإن حل أرضا عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب. Nereye gitse orada aklı sayesinde güzelce yaşar. Akıllı kimse hiçbir yerde garip sayılmaz. Akılmend kü ve here bi saya aklı xwe spehî dijî. Akılmend li tu dera nexeribe. لكل شيء حسن زينة لكل شيء حسن زينة وزينة العاقل حسن الأدب. Her güzel şeyin bir süsü vardır. Aklın süsü de iyi bir edeptir. Çıqa tişta sbahi xemlek ya ve haya. Xemle aqilci perverdiyek qanca. قد يشرف المرء بآدابه يوما وإن كان وضيع الحساب. Kişi edebiyle mutlaka üstün bir konuma gelir. İsterse soyu sopu düşük olsun.
مروف به پروردی خواه محقق یه بگیهجی پایه که بلند بلا حس که جمال باتک کتی جیبه وما أدب الإنسان شيء كعقله وما أدب الإنسان شيء كعقله وما عقله إلا بحسن التأدب hiçbir şey akıl kadar insanı eğitemez. Ancak aklın kemali de güzel bir edeb, eğitim almakla olur. Tiştek ve akıl mروی پرورده ناکه لی کمال عقل جی به پروردیک رند ممکنه